Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Shukmanataq tukurij krina. Ñukaqa kan imalla rurakushkataqa tukuitami yachani. Kanka chiripish, rupakpish manamari kangichu. Kantaka chiri kashpapish chiri kachun, rupak kashpapish rupak kachun ninimari. Mana tukuy chiriashkangichu, rupakpish mana kangichu. Chashna kunuklla kakpimi, kantaka shungu tikragrini. Apocalipsis 3:15-16. Ñukanchik krina mashna alli sinchi kakpipish. Ñukanchik krinaka shukkutin tukuytak llakikunata mana mishanchu. Ñukanchik kawsaymanta shuk llakita mishachikpi, shinallatak anchuchikpika shukpi mana ruri tukuypakta Dios rurashkami. Chaypi mana ruri tukuypakta rurashkakunaka may sumaqkunami kankuna. Shinapish mana kanchu tukuykuna chaskishka. Tukuy ñukanchik shukkutin tukuytak llakikunata mana mishay tukuskanchikchu. Chashna kakpika krinaka imapaqtaq kanqa. Krinaka llakikunata apachunmi sakin. Hebreos 11:35 nin. Shinallatak wakin warmikunaka wañushkamanta kawsachishkakunata chaskirkakunami. Kutin shuktaqkunaka hatun llakita apashpapish Dios kawsachishka washa ashtawan alli kawsayta hapishun nishpami kacharishun nishpipish mana nishpa wañurkakuna. Kallari siglopika shukshina gentikunata wañuchinami karka. Shuk tambor shina hawapi chutashpa sirichina chayhipaka wañunkakama kaspiwan garutina. Verso 36 nishpakatin shinallatak shuktaqkunaka pukllashpa asishka, asutishka, kadenawan watashka, karcelpi churashkami llakita aparkakuna. Kay gentikunaka tawkashina llakikunata apashkatami parlan. Shinallatak krikkanata mana sakishpami paykunapish wañurkakuna. Ñukanchikta ñawpaq kay krik qarikunapish warmikunapish imashina llakikunata apashkata rikushpaka tapurinki chari imashina punllakuna ñukapaq shamukpipish Diosta kasunqapaq allichirishka krinata charinichu. Ñuka llakikunamanta mana kishpiripaq shina kaqpipish Diostami kasusha ninkimanchu. Kashkatatak rikukpika Diosta katingapaqqa ñukanchikka ima mana allikunata ima llakikunata apanataka mana munanchikchu, mana chaskinchikchu. Mantak Dioschu kikinpaq kushki yaykushkamantaka paypaq ruripaqqa chunkamanta shukta kuchun munan? Mana, chayka yallitaqmi. Kunan imashina kawsakushkatapish mana charitukushaka, ima hatunta rantinkapaqpish mana wakichitukushaka. Mantak Dioschu kay mana kushiklla matrimoniopika ñukata sakirichu nikun? Mana, allitaqmi yachani ñukataqa kushiklla kashunmi Dioska munan. Payka ashtawanka paypaqlla allitaq kawsanamanta yallika ñuka kushikuymantami ashtawanka sustarikun. Mantak Dioschu iglesiapi shuk ministeriopi servichun ñukataqa kayakunqa? Mana, tukuri semanakunapi watashka shina kanataqa ñukaqa mana munanichu. Maymanpish hawalla rinami kani, shinallatak imatapish ruranqapaqmi tiemputa ministini. Kay shina yuyaq gentikunamanmi Dioska imata ninata charirka. Apocalipsis 3:15-16 pinin ñukaqa kan imalla rurakushkataqa tukuytami yachani. Kanka chiripish rupaqpish manamari kankichu. Kantaqa chiri kashpapish chiri kachun, rupaq kashpapish rupaq kachun ninimari. Mana tukuy chiriashkankichu, rupaqpish mana kankichu. Chashna kunuklla kakpimi kantaka shungu tikrarini. Apu Jesusqa imashina punllakuna chawpipipish shuk katiraq krinawanmi kushikun. Mana pimana ruri tukuypaqkuna paqtaqllapi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachanqapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.